Američka vojska nada se da bi F-22 lovac, koji ima slične performanse sa ruskim lovcem, mogao da mu izađe na megdan. Američki poručnik vazduhoplovnih snaga James Holmes veruje da prethodna verzija F-22 može biti korištena za obuku crvenog bataljona pilota koji se obučavaju za sukob sa ruskim i kineskim pilotima. To bi značilo omogućavanje više sredstava za pravljenje aviona 6. generacije. Radovi su već u toku na prototipu, ali se američki generali nadaju da će moći da ubrzaju modernizaciju F-22 aviona. Do danas, ovaj tip američkog aviona je unaprijeđen u verziju 3.2B i može da nosi rakete Block 1. U međuvremenu otkriveno je da je i naprednija raketa Block 2 već spremna za upotrebu sa naprednom elektronskom zaštitom i unapređenim detonatorom. F-22 su naoružani i raketama srednjeg dometa AIM-120D. F-22, koje koristi crveni bataljon, naoružani su uobičajenim raketama i nemaju unapređenu košuljicu koja ga čini nevidljivim za radare. Kako bi bili što slični, ove lovce boje istim bojama kao što je ruski Suhoj Su-57. Planirano je da ovi avioni budu u upotrebi do 2060. godine, kada će ih zameniti avioni 6. generacije.